amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami hakam Islam, amin yan kamu hatiranan waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tukbal namo ing kahormatan kaniukatan serta pagsyukur, puas ding pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kita niyo dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu supaya makapagsaw-saw kita niyo sin nikmat sa lagbo-laggo. Dilihilan niya rin di halaw man sing gumini. Amin may nang natupunan dahon harap kaniya mangarap. Sarta amuyin imiran kato umalup patuhan na to Rabbul Alamin adlaw kana. Mga palanggungan sing kami hakal mga Islam, in pangadyan taha waktu ini amuyin tutumpukan siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unan amuin tiyaytayan singkatan manusia timaod tumpukan halaw man sin gumini. Biyayta kato tanyusin Tuhan na Rabbul Alamin Suratul Baqarah tagnaan na to dahil panagnaan Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala Alif Lam Mim Zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim Allah ta'ala ra'im maka ingat sin kamaksuran niya karena wayroon yan yang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unuin tafsiran niya. Wallahu a'lam bimuradi. Allah ta'ala ra'im makaingat bang unuin kamaksuran niya. Dalikal kitabu la rayba fi. In kitab Al-Quran amuna in kitab wayroon dunhan pagkalukalu. Sabab in kitab yan kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in undang-undang sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala riya mari sin malaikat Jibril tiukbal papamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuy in mapatut na to turulun bang unuin kabayaan niya kato tanyo hipapahinang sibu da ka maghinang iban sin tuminggal kaniya. Amoy ni in mapatut bogbukan na to sarta doon haon ini lumahil in katan kakahinang na to. Amoy hindi makapuklas daing haamoy taytayan diara sin Jibril alayhi salatu wassalam mari papamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta in Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagpatarang kato tanyubang biading kaagi maghinang kaniya. Nabiyayta doon na inisin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo in tumayma darunhan amuna im mga sila al-muttaqun hudan lil muttaqin. Ini hambuk ding mga undang-undang di butawanan sim mga sila matan nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yadtuin sila na dahin haamin bihad to indahanan nila
dihil kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala in pag-iman amoy in tutog sarta gawgot halom simbigi jantong nila amin mahunit tastason sinuunon na hipanastas sabab in pag-iman nila amoy in nataymboko harap madtupa katunggalisin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan in pag-ianon mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yung pag-ianon bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-ianon mu'min amo na in na mamaugbog sin rukun iman unum. Amin wayroon muklas daing kanila. Inyaon katantan kaya kahagad nila karena gawgot impamaratsaya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala tutog in pangannal nila patuhan Rabbul Alamin asabab yan in sila amin wayroon puklas sinamal ibadat nila patuhan Rabbul Alamin. Amo ini in panagnaan tumpukan. Amo na in mga sila bariman. Mahita, biyeta doon haon in pagyanon sila ini. Amo in muttakon matan nagmamagwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladina yu'minuna bil ghaib. Amuin na mamarat sa yasin, parkala, gaib. Amin wala limahil, hapangatod, hapangannal, haangan-angan katantan, di hababaw sin gumiini. Allahu Ta'ala wala na to kita sa nagparat saya kita niyo. Malaikat to ay pagkita niyo nakasakop, nagparat saya kita niyo. Insul ka iban narka, wala na to pamisan kikita, iban kiya na naman, buat malainkan nagparat saya kita niyo. Sarta doon haon natatkala inyaon piyang hindo. Haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala hipasampay pagkatan sin umat niya hipapahinang. Amo na yung sambahayang yuqimuna as-salah. Tindog nila yung sambahayang yang dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala puunan singkatan ibadat. Amin bang wala doon in sambahayang di mabista yung katan ibadat. Amo yan, kinsubay hatulun sing kita hakabuhi. Angan sin amin nagngangan in sila bariman, angan in sila nagngangan Muslim. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sarta impagyanon bariman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala tutog in paganggaw ta nila sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala gawgot in pangatayan nila roon hakatan na patarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na uno-uno na hadya in sumampay ka nila ring ha mga rijiki dahil hatuhan na to Rabbul Alamin amo na sadyain hipag gasto-gasto nila, hipag napaka nila, di sila magmuhong hagwa sin amuin yaon halawman sin ini bay nila. Amin kirihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila mag-angot sin uno-uno na kakitaan nila halawman sin gumiini. Buat malainkan magtuyo sila manglag, doon haamin labay rang hahiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Amo inim pag-ianon matan bariman. Walladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Sarta yung mga sila ini nagpaparat saya hauno-uno na. Piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala harap maun paraak niya. Amo na yung pamuhon na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban
sin mga katan na panaog pakatan karasulan kanabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala na kauna. Sarta in sila nananantuhi doon halaw man sin bigidantong nila sin aun in adlaw kahinapusan way na adlaw bistahon mapuas deng ha adlaw kahinapusan yadto sabab bang mabutin waktu yadto way roon na ahad isnin salasa alba hamis jumaat way roon na bistahon bukon na magkita sing kalendar inyaon konsum ahad atawa sabto atawa inyaon katan jumaat buat nalengkan adlaw amuin kakal na in kabuhi way roon na kamatay sing katan. Amo yan mga katawtay manghuran hakamay Islam na yung mga sila ini habihad to indahanan nila biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala ulaika ala hudam mir rabbihim. In mga ini, mga bariman, na in sila halawm hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab wayron makahidayat dugaing Allah ta'ala raim maghihidayat. Sabab misan in pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyaitaan na sintuhan na to Rabbul Alamin. Innaka lan tahdi man ahbab. In ikaw lang niya, di ikaw makahidayat. Isiw-siw na, in kabayaan mo hidayatan, misang pagkakasi mo. Walakin Allah yahdi man yasha. Buat malainkan in Allah subhanahu wa ta'ala, siya'y manghidayat. Ay siyusing kabayaan na hidayatan. Isiyong kabayaan sin Allah ta'ala hidayatan niya. Amurain tumayma. Gaugot sin piyang daakan niya. Iran tumangkis dahing haununo na piyang langan niya. Amuranin hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun. Naim mga sila yadto. Na sila natin makadawhat singkatan kasannangan. Sila na makadawhat singkatan amoy indaraugan haadlaw kana. Nahasabab yadto, suway na to yadto urulon ilimpa nila. Bangkitan yung mabaya da isab, makasud hatumpukan nila yadto. Amo na intumpukan si mga bariman. Ini karuaron hay niweta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala tumpukan. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. In mga sila isab nagkufur. Unin pagyanon nagkufur. In pagyanon nagkufur amoy nagtabon sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung mga tao ri manay maisin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay hawa napso nila in maagad. Subay amin kababayaan nila in maagad. Amo ini in mga sila pagtawagon nagkufur. Amo na yung pagyanon kafir. Sabab in pagtawag sin Arab ha mga sila mag-uumayan. In pagtag kanila kafir. May tatiyagin mag-uuma kafir. Sabab sila'y magtatabon sin bigi palawm sin lupa asupaya tumubo. Bihayad to kiyawa in kabtangan yad to ha mga tao magtatabon sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di halaw man sin gumiini. Isiyo-siyo in magtatabon sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin doon hayaon in hinangon nila miya makadhawa napso nila. In mga sila yan kafir. Nahisin kafir, unin sipat nila, biyata doon hay ni. Sawaun alaihim aandartahum am lam tundirhum la yu'minun. In mga kafir, sibu dalawng niya, pahaliun mo. Dahil mga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala halian.
patangkison dahil kabayaan sin Allah Ta'ala tangkisan. Iban di mo lang nila, di lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mo sila paanibon, di da sila magparatsaya. At niya, wayron kabakan doon pamaratsaya nila matan, halawm simbigi jantong nila biya, sim pamaratsaya sim mga sila bariman. Narunay nilang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kato niyo, piyahati kita niyo, im mga nagkukupur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, katamallahu ala qulubihim. Liagsak na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in bigi jantong nila. Wa ala sam'ihim. Iban liagsak na doon haon yung pangdungog nila. Wa ala absarihim. Iban liagsak na roon hayan in amuin pangannal nila. Pangatud nila. Bihan. Pangatud, hati niya, inangatud doon haon bigi jantong nila, nalalagsak na roon haamuin kababayaan nila, kananapsuhan nila, katan, hasabab yaduin silaon, impagtawag kanila kafir, walahum adabun azim. Biyaita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in sila yan, tiyatagamahan na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin sa lagu-lagu siksa haadlaw gana-gana. Di hadun niya ini piya pagsangdan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin kabayaan nila. Doon hayan. Na hindi ka to dahil nga mga tumpukan biyayta sin Allah Ta'ala ayat 8 suratul Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Aon dahil nga mga manusia, amin magkabtangan in kami nilang niya bariman patuhan. Ay kawaisan manus si magkakabtangan bariman sa kami ni patuhan. Wabil yaumil akhir. Iban nagpaparatsya kami sin awnin adlaw akhirat. Sabab bang sila asubuhon sin katantan, mamita sila sin bunal. Sumakawa, tiyatapok nila halawm sin bigi jantong nilain, amuin katitipuhan nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab biyayta sin Tuhan na Rabbul Alamin, wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Biyata sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon hay ni bangunin halom simbigi jantong nila. Yukhadi'una Allah. Ipo nila in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban sila iman inipo ha mga bariman halaw man sing gumiini. Biyayta sin Allah Ta'ala wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sumakawaing kasabunnalan sila innanipu hakin hawawaran nila. Mga katautay manghuran, uno-uno. Ini kabayaan sin Allah Ta'ala hipahinang kato tanyo. Ang panato di hinangon, magbing kato tanyuin, gugusin hinang nato. Uno-uno, piyanglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon hayan, ang panato siulang, magbing dakato tanyuin, gugusin, kabinsanaan haadlaw kana-kana. Biya na sinini, biyayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga sila, amin tumpukan si manusia ini. In sila ini, bang sila makakita doon haon tumpukan na ay kauluhaya sila sumud, pahansipak. Sila na ini, in magpataod sin tumpukan halawman sing gumiini. Sabab mapanday sila manood sud palawman sin tumpukan niyaong.
Maingat sila kimita. Aturon nila imano siya. Hikakuyag si mano siya. Doon sila sumud. Bangimano siya ayon nakuyag pagbantugon. Ana, di sila kasaunahan mamantog. Nahasabab yan, makawaak sila kapaiddahan doon hayan. Sababin sila ini bang naghimumungan aon hadya puhungon nila. Pakain. Nabiyayta doon haon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wairoon tipo nila buat malaingkan ginhawabaran nila. Wa ma yash'urun. Sumagawa wala nila kaya na naman ingugo. Sinhinang nila tumagbing kanila mga katawtay mga kurana kami Islam. In sila inibiyayta sinallahu ta'ala in sifat nila. Fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu marada. Walahum adabun alimun bima kanu yakzibun. In jantung nila hipo sin sakit. Sakit in halawm sin bigi jantung nila katan. In sakit ini amuna in sakit kugdanan sadyaing jantung. Bukon kumugdan pa ginhawawaran. In sakit kumugdan pa ginhawawaran yan. Kaubatan si mga doktor nagpangadji pag-ubat. Bang murahon pa ospital. Kaingatan nila bang unuin ubat sin sakit simbaran. Sin jasad. Apanyapan halaw man sin ini baransing kita ini. Sabab na pangadji nila. Buat balain kaning jantung, amoy indiara si mga ini, amin sakit ini, na biyayta kato si mga ulama, di kada naman in sakit, dahil di halaw man singgumi ini, suway na mugtuin napas si manusia ampanya kana naman imbisa sin sakit, halaw simbigi jantung niya, bang niya yaon, di hibugit halaw sing kabuhi niya ri halaw man sing gumiini. Mataod in sakit halaw sing daghal nila ini. Si manusia ini. Uno naman in sakit ay kauri sa ini matimba. Yaon doon in hasad. Amuin igil. Yaon doon in jangki. Yaon doon in dukal. Yaon doon in astol. Yaon doon in katan katitipuhan. Amin in katan pakaradyaan nila. Agaw sadya pakinhawabaran nila. Wayroon dukaing. Di sila maingat magtaymanghod. Biasim pagtaymanghod sin Muslim iban Muslim. Pagtaymanghod sin mu'min iban mu'min. Pagtaymanghod hangan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kaingatan nila ragin hawabaran nila. Nasabab yan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fazadahumullahu marada. Doon hayan, dugang mangdugang ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala in sakit nila. Walahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Ubus doon haon. Hihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Insiksa mapangsan haadlaw gana-gana daing hapal sababan sin pagputing nila. Atin niya, biyaitaan kita ron ini. Uno, inpuunan nila. Asupaya sumaplag in sakit ini, pajantong si manusia amin maalok nila. Amin pagputing nila. Putingan nila yung mu'min. Putingan nila ra isabing kafir. Asupaya sila makasud patumpukan sing mu'min, asupaya raisab sila makasud patumpukan sing kafir. Amo na ini, in mga sila ini, amo na in nagdarasin, pagianon dua sulab. At sawab makasud pa siya madtupa, amo in kakuyakan sin Allahu Ta'ala, makasud day sab siya man to patumpukan sin karukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Amo ining kapandayan nila. Uning kapandayan nila, amo na yung pagputing nila. Nahati ko timampal na saan, kanyo, bang hisiyo imputingan. Bang uno tumpukan si mano siya. Sarap doon hay ni. Giyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato ni. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila sila patumtumun, baitaan, ay kumita kamulong niya bihanan in hinang niyo. Maghinang sadya kamu sin ikajul jana sin dunya ini. Mahitayan biha. Unoy na kinila. Ay lang niya in kami ni naghinang sa kami ni pakarayawan. Magpaamo sin hinang. Magpakugdan sin hinang. In kami ni magparayaw. Bako ni maksud na mo mangi. Yadto na magtuigi mo ay puting nila. Amo yan in daing ha mga sipat nila. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sumakawa laong sinallahu subhanahu wa ta'ala in kabunalan niya in mga silayan. Silayan in maglulubo. Sinaturan sinallahu ta'ala kabayaan niya jumato halaw man singgumi ini. Sumakawa laong niya in kabunalan nila nila na kananaman. May tadi ka na naman, sarap dukangan ang parukangan sin Allah Ta'ala in sakit halom sin bigi jantong nila. Sakit, abugo, yaon kanila. Sakit, pagdukal, yaon kanila. Naim mga yan katantan, hihakas-hakas nila, kitaon nila, bang aun doon haon biya sa abu diurukalan, ganapan nila hasupaya, indukal yaon malablab. Inasal-asal wala pa yaon na lalaka na lumalablab na bang nila kasuran si mga inibisara nila biha. Bang isabihan harap pa marayaw. Oh, nari mo kaatuhan magbisara sin himumungan marayaw. Asupaya sila kalasahan isab si mga bariman. Bihan yan. Wa idha qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanan supaha. Ala innahum humus supaha walakin la ya'lamun. Apabila sila baitaan, pagparatsaya na kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, biasi pagparatsaya si mga sila yaon, amin nagparatsaya yaon, hati namin mga bariman, unin lagi nila, anu'minu kama amana supaha, ay kaulong niya nauno ko. Magparatsaya ko biasin uno. Pagparatsaya si mga tao kabus, mga tao ay akal. Kita na kausin kahalan nila on. Magtuy-tuyan humarap pa amin kitaonin luparagbus mo. Kita ba kaulong niya? Bang yung taga-akal? Nataon saon sin niya. Sa kita kau yan. Miyama ka dinakaliban pikilan niya roon amin kabus niya. Nabihan. Wala nila kaingatan. Mga kataw-tay manghuran, in panagnaan mag-tayma, sin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung mga tao kulang-kulang in kapanyapan niya. Kulang-kulang in rijiki, mga miskin-miskin. Atan sin mga umat na kauna sampay pa umat. Kahinapusan, amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo na yung mga tao malamay na kauna simud paaka ma-Islam. Mahita, sababin mga sila asal masabar sila. Yaun dimurukot halawm sin, ini bigi jantong nila yung kasabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyo doonhan, dahil nga mga ni'mat sintuhan kana naman nila, ipagsukul nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan yung mga tao, amoy in bukunda tuod na kalanduin napso nila. Asabab yato, magtuy sila makatayma, sin karayawan, daing hatuhan na to, Rabbul Alamin, mga kataw-tay manghuran, hakam Islam. Ala innahum humus sufaha, walakin la ya'lamun. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong niya ron haon, in kasabunnalan niya sila yan in mga tao kabus, sila ni mga tao wayro nakal niya.
kulang inpikilan niya sa wala nila kiyahatihaning kasabunnalan sin amuin panghindo dahil Allah subhanahu wa ta'ala diarasin daaksin Tuhan na Rabbul Alamin maun kanila. Biada simbihaon. Bang mo yan patumtuman, nagbaytay na Allah ta'ala, nagbaytay Rasul sallallahu alaihi wasallam, lumagdaawa parugaing bayta kamo hikuan bihay ni bihayad to. Na, yan na, mga katawtay mangura. Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kita kamu. Apabila sila magbakiban si mga sila bariman, na inakinilain kami ni mumin. Ay, parat saya kami, sibu-sibu kita nilong niya bariman patuhan, bihan yung mga kaptangan nila. Wa idha khalaw ila shayatinihim, bang sila makataykod na rin ha mga bariman, humarap na sila madto pa mga pagkahinilalaw niya syaitan, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan na to Rabbul Alamin nagbayta doon haon. Bang sila humarap na madto pa mga kasyaitan-syaitanan nila, amo na ini sa masibu nila, qalu inna ma'akum. Mahitayan to. Sabab, bang sila humarap na madto, uninagi kanila si mga kasyaitan-syaitanan nila, amin datungan nila. Ay, long nakita tako rin to kandakuan. Mahita long niya nagparat saya na yan. Maray ko long niya miyagad na kanila. Long niya wayroon. May kami miyagad. May kalong niya magkahadbiyat. Inna ma'akum. In kami nilaw niya. Pakain kamuhan. Magagad kita niyo. Bihan. Minsan lang niya magdirit pais. Magagad kita niyo. Kita kaw yan yung mga kaptangan nila. Iningat bihan. Ay, kalong niya mga yadtulong niya. Makahati na ko. Supaya na ito makawaing secret nila. Bihan yan. Subay kita lang niya maingat. Innama nahnu mustahji'un. In kami nilang niya, gaman sa ito. Lalo kay ngatan, giura-gura na mo sa ito sila. Yudyo-dyo na mo sila. Ang mga bariman nito, ay ikaw yudyo-dyo na mo adya sa ito. Kita kau iningat si mga sila ini. Na, Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala in makakausda sin amin piyagdaawa nila yan amoy inhisyo inhirusdos sin Allah ta'ala hisyo in babaon sin Allah subhanahu wa ta'ala amuradtin maagad bat bang kabayan sin Allah ta'ala ang katuninamuk manusia misan iudyo-udyo si manusia halawman sing gumiinikatan magakad pasambilbin. Doon hayan mangudyo-udyo bangang katun sin Allah ta'ala pataas wayroon makarusdos kaniya pababa mga katotay manguran na kama Islam. Allahu ta'ala raim makakausabian parkala. Talaong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sa laong sin Allah subhanahu wa ta'ala ron haon gamayan dukangan na mo pa. Pagmanja nila yan. Dan di halaw man sing gumiini. Sampay lang niya roonhan, maglibutan na sila halaw man sing gumiini, butawiso na sila, wayroon na pangarati nila simparkala, ikarayaw kanila hadlaw kana-kana. Amo yan, mga katawtay manghuran. Mahita yan to nabihado sila. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bilhuda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yung mga sila yan na piyagdagang nila na in karayawan nila hindi hadunya ini dagpakpaadlaw akhirat in piyami nila amun katansin kalaungan. At iniya in sila laung na in kakahinang nila manglapay pa sila manglaong mga katawtay manghuran na kama Islam mataud sayan halawman na to ini manglalaong manghihindo sing kalaungan wayroon puunan deng ha Quran wayroon puunan deng ha sunna sin Rasulullah pagtuyuan sin tao hinangon
paggastuhan si manusia alta bukun sakad, doon hayan mga katotay mga huran na agama Islam. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Naim mga sila yan, bang ibarat naglito, wayron untong kabaakan nila, bang bihad tura, hipagdagang nila in karayawan nila, ini bihon nila kaagi in karayawan nila sin, amin kangian, amod ting kawaon nila in kangian yadto. Nabiadiin in hikajatukan nila pakarayawan, bang in bibi nila sing karayawan nila amuning katan kangian. Wa ma kanu muhtadin, way tuod buli iban dapat in silayan, maka batuk pakasabunalan, maka batuk palawm hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imana niyari sila makadauhat sin hidayat ng natu Rabbul Alamin. Amo yan mga katautay manghuran na agama Islam. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Insa pantun nilalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya lang niya sinhambuok usog nagbuhi kayo. Ubos doon haon nagbuhi kayo, nalablab na ing kayo, nakiuyakan na sila sa makalingi na sila patuo palawa. Patay kod paunahan, kakitaan nila na yung kabayaan nila kitaon sa sumakawa. Pag-abot doon hayan, dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Doon hayan puddaon sin Allahu Ta'ala insahaya sin biwi nila kayo, na doon hayan in sila yan, hikabin na sila palawm katigid luman, wayroon nakakitaan nila hang sulag uno-uno. Bihad to injo mato kanila, rain bihadun niya ini, lawiluwa na to, udhadlaw ka na, mga katautay manghuran na agama Islam. Nahasabab yan to, in kasungan nila, amuin mulka dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, di halaw man singgumi ini, summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. In sila doon hayan, biso na, di na makarungog sing kasabunalan. In sila yan, umaw na, di na sila magkabtangan sin marayaw. Wayron kabtangan kawaakan mo buat malaingkan inyaon pangudyo-udyo, inyaon katantan pamaba-maba, inyaon kabtangan katantan amuin mangi dunguhon sin manusia. Sa sumakawa amo na impia pakay nila ring hawakto pa wakto. Amo yan mga katautay manghuran. Sarta dunhan umyun, buta na, inbigi jantong nila harap patuhan Rabbul Alamin, di natuod sila yan makabatok paran buntul atawa paran mabuntul harap patuhan Rabbul Alamin. Nalaw niya inlo paragbus nila ini. Biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya law niya sin amuin luparagbus nila ini atawa kahalan nila ini aw kasayibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya lang niya sa pantun in silayan sin amuin ini andum sin amin ulansong tumu yaon. Amin in andum yaon nagdararon hansin ini daugdog sin kilat sin luti sampay laong niya isulog nila intudlo nila palawm sin lungag sin tainga nila daing haamuin paghali nila sin
pagdaugdog, iwan sin pagkilat, buga nila ring hakamatay. Doon na yan. Way matali nila rugaing ding amin buga nila mapatay. Ampay bariman, makuyag sila sin, amuin, matan-matan bariman, makuyag sila. Bang sila mapatay. Mahita. Sabab biya yang katutan yung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutug gawgot in udyot pamaranan nila. Labi-labi na imbigi jantong nila. Patuhan Rabbul Alamin, doon hayan, amura kumanlong niya in nakaut kanila. Iban sin sulga, makasud na sila pasulga, amura kumaning kamatay. Bang bukon pasal sing kamatay, in sila tau sulga na. Da sumagawa, hangkan sila rin makasud pasulga, wala pa sila niya matay. Amo aning mga bariman, ampay mga kafir, tiyo-tiyo kakitaan nila kabubugaan, magtuy-tuy mamudas, magtuy-tuy malawa inakal, magtuy-tuy malawa impikilan, doon haon, na aon waktu na mo na ito makaraka nila mga katote manguran. Agama Islam, amuad tubuha nila doon haon, minas sawaiki hadaral maut, buga nila paghali dengha kamatay. Wallahu muhitum bil kafirin. Misan pa unuin hinangon sin kafir, misan pa unuin hinangon sin mga sila amin hika tutumpuk ini. Isiw sila ini mga katotay manguran. Amin siya buttahi ini daing ha mga manusia. Wa minan nas amuna im mga munafik. Hati niya intu puunan ini amuna intu bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, inhi karwa kafir, inhi katunia mga munafik. Na miabot na sabin, waktu natuha bihayaon insyaAllah subhanahu wa ta'ala, kaluka kanapan natu doon hay ni, amin malilay natu, in ayat hangput agwalo yaon, parmansin Allah ta'ala, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Pengajian na ito asusungon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manghumbay ako kanyo katantan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.